povučeš vam proizvodno, povučeš ovamo isto, ovo mora biti horizontalno, ovako, ugao, gdje se staviš, to, trim, ovdje treba, znači, uzmeš ovo s prekidano, ajde, tamo. Možeš ti po prekidano opet ići, samo moraš, znači ovu tačku i ovu, 20. Žuto, znači horizontalno, trim, to, filet, 15, mirror, ok, to se draga, izađeš, strud cut, 20, sad na ovo, koordinate imaš od ovdje, od ozgo 65, znači između, znači vam 50 i 65 dobiješ vam. Znači, molim, hoću doći na kafu, ali čekaj, evo ovako, znači 50 do 65, pardon, staviš da ti ova linija isprekidana, znači isprekidana, for construction, ok, staviš fi 16 i to je to, to je rosa, isto znači, ovu, oko, ne može oko tačke, znači mora biti 8, linija paralelna, vertikalno, pa sad vertikalno, mirror, nećemo, ovo nećemo, da eto, evo ark samo, oko ove, evo, to je to, scale, strong cut 20, tako i ovo isto od ovo druge, znači vam ti je, samo evo, 136 pola, znači 136 pola, prema dole dobiješ ova. Kod onih tam strane, isto sve, samo gore R ovaj krug. Evo, znači na ovoj strani, sketch, znači R85 treba. Znači 85, to je to, znači. Isti je ugao 20. Ćemo liniju. Ovo gore opet 20. Imaš ovo. Evo ovako, znači povučeš vamo. Zatim uzmeš liniju. Ovako. Uzmeš isprekidanu.
Evo sad trimujemo krug, čitav gore krug. Evo viš do ovog ovdje. Trimuješ ovaj dio. I ovaj dole dio. Ugao između ovo i ovo isto, znači isti ugao. To je 10. Malo, nema šta se desilo. Malo otišlo do atka. Ovdje je znači R10. Filet 10. Evo. Mirror entities. Ovo. Ovo je ovamo. Ne ova line 4 ne ide. Sve sam isprekidano. Ako čega mirror, ako je. Izađeš. Stud kat 20. Eto vidiš za ovo sad. Ovdje sad treba odstat samo još ime krugova. I ovo gore ekstrude, znači opet novu površinu. Tri 124. Treba se vratiti sketch. No samo gledaj sliku šta je, skontat ćeš sve. No samo gledaj sliku. Ovo mi ima malo šira od ove. Nije bitno. Ništa gledaj da ti ovam budiš, sam trebalo onda po konturi ovom. Sam pogriješio. Da. Ajde zavi skeča. Sketch isto obiši. Kud sad snimamo ovo sve. Moja ovako po ovoj konturi. Moja greška, ali da, sve spavati. Znači da ide ovako u ovu tačku, onda ovdje. Zatim na ovom dijelu ovdje. Ovaj sam trebao izbrisati dio, ovo. Ali nije u ovom sketchu. Nije, nećem pravi problem. Izbrisat ćemo ga ovdje. Samo moram izaći. Onda ovaj dio izbrisati. Da ne smijete. Pa onda ovaj sketch. To su ti trebala znači ekstrudat, ono što sam ja ostavio. Ovo ne, R84 treba. Evo, znači gore vidiš sad samo koliko ti fali. Uzmeš HG-ova žuta da bude paralelno s ovom dole. Uzmeš jednu isprekidanu da moraš lijepo isjeći. Trim, evo sad ćemo sve do tamo. Ovdje. Ovo dole 10. Evo lijepo je napravilo. Nije 10-15. Znači imamo ovdje ovaj problem s ovom linijom. Samo. Znači sad samo uzmeš ovu liniju, izbrišeš i ovu izbrišeš, da znaš ovu tačku samo. Znači uvijek ovako u sebi rješaviš problem. Čim imaš ovako problem, znači moraš povući pravu liniju da lijepo izgleda. Tako isto na ovoj vam strani, samo mirror riješi to i to. Ovdje filet 15.